Vesto murungi twakutanjera usibire kurungi eshazaba ibiriziciro neshaha y'amakuru gita gacencwire rizoba nizoba ryo rwo kubanza bya 2020 byo kwezi kwa mushanju umwaka 2026 mpabura yo 2005 byonka okuza acinihiro echa Radio West HUUTA OBUNUZI Elias Rutugusa na mutayi wanje Sande Brian orurumye urwo bonero ntutwija kuseho amakuru agacencwira gutwa kurundane rizoberi konka takaga kuretiro mbwijire katubanze tukoreke ebikure bija bgebembiri Yamakuru ne kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinairo singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zo. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Omugacencwire kireki okufa no kurya nyama mwihe mu kimwe bahika mukaga barkwitwa koto umurishema murekeraho mazuma ente kumanya ngo yarwara ninge mbuzi ninge kinyamisho cyawo kagumeza mwuka baga Entaro omubebembezi b'amajani ziretire sente biliyoni 502 izaraganisibwe president zacererwa kwija umurubu hwejo muyikirizane ahabo kuba government itobebembezi mwenda tukoriki akaruruka LC1 abesimbire batandika campaign zo kuronda ubushagici Emito y'amakuru yabane kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinairo singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Kalentongera kutanjera omakuru gita gacencwire Elias Rutugusa hamwe na mutayi wanje Sande Brian no rumo rwo bonero amakuru reka tugakusiho ombwijwire abebyo bushoborozi omu district ya Shema bebembirwe police ya Shema Central Station Kabrohe na nabarukure by'amatungo erizoba bazika kandi bayosya enyama yente mukaga eziba kwasire naba bajinyekiro barukuzitwara ahamwanya etakamanyirwe bwa nyuma yo kucingaho division ya Kashozo muri Shema municipality obutagaruka kubaga ahabwo kubarukaho endwara ya koto aho baza kogeze nyama bashangira ababaji barukugirukangizo mu motoka y'ikike cya Kanta eyabingi barukweta Diana namba UA 880 AN erukurugo mu district ya Kasese aho turugambira abantu mukaga bahereze kwitwa burwirobo nente zuru kwikanshanjo na mwenda zahereze kufa konka babantu amatuba gatiremwe biti bagumiza muno kurira kimwe enyama yente zifire tuwena urukwata hande eyeferire ekitararire nabarya hakabika hango kwatendwarejo omuntu we no wabaga na wano bagokeshara ibo no fera abo kuba no wakujora direct contamination neshagama yawo kandi na ninyama eyarwo munte eje yiba eyaba yeferi yawo
immediately wagita tekereje kusye munonga nabwo no kugwara tububiro abebyo bushoborozi batugira ngo bashazaremo okushomesa abantu mbyanga byabo ahakabi akaryo mu ndwareji ngo konka kuburukwira ebintu bihinduka abantu batandika kubaga ente zeferire ngo nahabwe eco okufana inyama abantu bihe mu cumwe ekibarukwenda murekeraho mazuma ente kumanya ngo yarwara ninge embuzi ninge kinyamisho cyawo ukagumiza mwuka abaga uri kureba ngo nikita ninga kintu buzubu aha kindi ukagumiza mwuka abaga mazuma twaharize kuferwa abantu mukago muri shema ahabwo kugemesereze ente zituzurwire tukazibaga ninga senyamisho zindi hotel carne yita bantu mwe mwikiriza amateka gaba bembezi banyu na ba doctor tubase kukiza abantu bitu bashema mutakafa mukokoto ebirekaye twagambaho na bamwe ombarisa ku rugo muri Kashoza Vision batyo batugambire bintu okubyatandikire aho mushija no mukazi we baferireho barukwitwa kabonero kakahere batya bataka bakagera ngo aba bakabaroga tukatandukana na mpora ente ikifa abantu bagirya ente ikifa abantu bagirya konkitwa ngasero tukagera ngo twenda nta iziba kubagera twazibinga namwito batweta bina zimanya ngo twenda ko ngo abantu bakore yijare tuzukabinga mwe nijo ha musigazi yafa musigazi witaha yafa no ngatara ubeni na tumanya yafa na yafa kahere bamurisi wa mtambaro mu faro yafero kweza kufatwa le munakahere twagumu mwe kutuye tujya umukazi we kuyafi umukazi we yagenda yazihungo wabo kweka kuzuye ihungo wabo kweka nayo yakatadesemu yakwatwa kahere yafa Milton Mujoni yatugira ngo bwa nyuma y'abantu abarukwiki 17 okwatwe ndwara yakahere no kuzimbe vuba abandi bakirukangiro mu irwaro rero uwo mwo wayisherekere akanga kuzayo kubwashyerekero atyo na wakafa kandi ogu azikirwa nyemwe bazyo kutuye yomkasheshe ndia banganga ngo umusigazi owafa muyagira ubuhere bibiri kuyaza kugira ubuhere bibiri ngo bananka ba nadereso naderum kazungu amutwaro mu rwaro baguma batiyote batintu timbisa ekine shemye kwa chirifuti ekice mukaga okuzumu kandi aha oburingwa kitekwa kwa chirifuti 8 kugira ngo neza kuhikamuje kandi obugazi futi 3 entejo kutukeza kugiteko mu kine cyo ine ekituru kuteka ha mutwe ntutekaho lime ikigenderwa cyane no kugira ngo nana ubukoko bwono bwakwasa ku bantu buruga mwomwe twarebuka ngo tubukwija kugera amango kwasa kuretaho akabi twahiko mu irwaro aho bamwe omubino burwire bwa koto twashangayo Jonas Mbamanyire owabagerente eyeferire rero kubwagire kubo mukasheshe yashanga inakahere ahaka kumukahera kandi ogo mwebazyo ekifuba kikatandika kushago musati twarero nyama inga kwatombero umbero kabitana atungo nkwataka akahera akakumukahera atende kangman kazimba ndi akaza mukorwizi ni timfayo ngoma ni shasha atu kuzamuntenda kayenjera kiragura atukunjira munti mpora nazi ndaramaraka Mbamanyire yatugambire nako eyarkurabamo ahabwo kubabire yatandikire no kuraga ebyeye byona icuba cyaka boraza mu muru mucuba ati kunja munti mporo mutugo manu guntera nteje bereka yabakari ati njuro mu rumwingi mucubo cyo mushituba itunguka abebembezi bajumirire kikorwa cya bamwe abatarukwenda kureberagiro ebero kuba bitirweho ngo nabinazi gasha kwa Mike Twacire ahabwa Agacencwire webare Michael atwacire ahagwemboze jo kandi bantumwe abanyashema mwerinde okurya enyamo kucira munonga ejeye ferire kare reka tugumizemo na namakuru entaro omubebembezi b'amajane ziretire sente biliyoni 152 ezaraganisibwe president zacererwa kwija umurubu hwejo n'ikigambwa ngo abanyishenjero bakatayayira mukuru wihanga bamugambira enshonga z'amajane nuko kubahereza sente ezirabahwero kugaruka mu bakatandika gukora
ngo bita babweju baciriyo baryana ecerize abahinji kandi abinji bino kweraricera ngo babasa kwija kuferwa akutunga sente za mukuru w'ihanga. Omu district ya Buhweju obwahat kilo y'amajani negura shiringi 3 kandi nabagaguza kasha ba factory zindi ahabwembera yebe kuguma hansi abahinji binje bakaferwa amajani gabo ahabwo kuba binji factories karemwa kugabiya hugona bumwenke n'ibindi President Museveni akaraganisa abahinje kubahereza biliyoni 502 okureba ngo mushuburo gw'amajani no kugenda je bita abahinje nabarabara bobona bariyo baziremesa kwija ngo bariyo babaretera ubworo bakatunyaga twarundi kiturate cyarema twashubirwe twakafutera n'enduru majya twagukora twagatayisaza ananka district icyagiye kurugamo nica mwena kastambire muko twabtiremu eze abakakono bahibona nabo batandika kutwera hweramo konka tumunonga abo basente zito mushara gwito bakazitema batunyaga ni nukushoroma kwito twashoromere sente zito bakazinyaga tubakwenda kuzitwereza ani turiyo tubonabona twine sente zona amajyana twine ho gataga kafaga kanda turiyo turibe nako ubwa hati tuguzabo factory yone itwareba buri umwe nayizana arunda amajyana nugo tuguza amajyana kandi factory yite itwayombekirwe ijina kakwati nigara ti factory je yabwejo bakacinga niyigara bacinga situkumanye cyabiruho batunyaga kutukubabuza batwirusya omnyishenjero wa Buhweju West najara ngo mukuru w'ihanga akabahereza sente bita abantu batakamanyurwe bariyo baziremesa itwe kabebembeze tukozuro gwitu biliyoni 502 president yazitaho hati za factory zindi z'amajyana za Kayonza za Mpanga za Nkahokwe auditor general ryo nabara bariyo mbaza kufune sente mwene kinkushaba abantu aba body yigara aba bakutabaza na nabahinji bitu mwena nani mbashaba ngo mwe kunganye mustame hamwe muyikirizane ahabo kuba government itobebembeze mwenda tukoreki inyuma ho tukanyagwa sente zitu nyinji munonga eza kubizitubishaho nk'abantu bahweju konka bwiro washanga ngumbenda batereze nshongezo hinabo kuturya morkwe tubakwenda kubarabitabo tukazaho meeting oko tubabgana umukuru w'ihanga yaturaganisa ngo sente zakushashurwa konka tukorebe cyukongera haho John Bosco najara ngo Buhweju niyo ntasi yankuru nukwe koraganisa abahinji ngo naje gumiza mwari kutere nduru okusyabo bono baricezane yes neza kubeta icyo kinkwenda kubagambira hari abana baryo barigiro mu mashomero abo kugira ngo factory kingiri hari abarwire abaryo no bafa ahabo kugira ngo babuzire sente zo kuraguza abo kube sente bakabaziho mu factory hari abakozi hatabagira kunywa marwa ahabwo kugira ngo murumo gwireho hariho ababemba fune sente za NSSF tuzaciruho hati yo Buhweju ne kireta twaba twina abantu bake abakusara mbakakome emikono y'abantu bakagitampi ampingo ngo abantu batafune sente ubwato Buhweju bworo buriyo nubwe yongera bwa nyuma ya factory y'amajyane yigara Buhweju kugwa kandi sente zu president yaraganise zikaba ziriye zo kwimusya factory zi okugira ngo abahinje bahwerweho amakoraga gashakwa Juliet Charsima webare Juliet Charsima babebembezo mu district ya Rwampara bashabirwe obutaza umukuru wanagana bakita district yabo ngo bitu bakwatanise na nabantu barebe ngo babiha umubworo abebemezo kushabo kwatanisa n'abantu baburijo wentunguka ya district ya Rwampara shirwe Michael Toyota Kaguta mukoro go kusima ko munyishengero wa Rwampara Amos Kankunda wenda mukahereza ko chakaruru nora abataka muhire mwena mnyaka Rwampara bizakora hamwe abetunguka ejakaruru tutera malega hasiyo byetunguka rohangana abarabi yitwisima kati twayemera kusima hanga okutuhereza amagana twayemera kusima hanga okulira abana betu twayemera kusima hanga okuhereza abanyarwanda amagara twayemera hanga nakusima kirabona nakusima nyamuhanga nakusima takoko nakusima tahugu nakusima nyamuhanga nakusima
bakusima kubarundi ne sente zo kwombeka ishomero rya Kakigan Primary School ekigendera cyo kutungura ebyobwegese mu district ya Rwampara. Turi amahega agarabase kwera district yitu tuteka bakasyaje twine bwire obutura tifuteka tangwa ho bwire obora shaka nduza kurwana ageteri ine ngo gati gufa twazo mu kurwana ntibanje manisa ngo ndurwana sentunguka yangayi ya Rwampala tubarabe mu tubajure byo gukora kandi niyo police yangati nekera we working for you to na muri mukore kuza kwikiriza onta munigo mwabo ko kampaka ru nuza kunta munigo na nyuma utamunigo you have to account omyaka 5 hapo za PDM ni twereka cyo kizireki icyo kozire Rwampara kwine ekikira kwimwe muhereza y'ikisanja kimwe okarani shaba ngo mureta abantu bashito mu ntebe bakore esanja umuntu nabaya kanisa muihaye mureto ndishi muguma muri enyuma owabata program atakagihereye muihaho babembeze bashabure kwatanisiza hamwe nkaguma musinjo gurabayambe okutungura district age abaje bahamwaro ogwa mahyoro hamwe na Kayinja bagira ngo mwebembeze wihanga akatahekeragiro cyo kucendezo mu ijuru na gwa mato hanyanja ya Lake George nuko buri mwaro ubase kusigara n'amato 3 na 3 konka nikibatangaza okushangara DC akahakana sekeragiro cya mukama we yahanga hamato age kishobobo hati kutandakana 2024 25 haruhe nambe zizire hati nko mwaro gwito gwa masyoro bakaleta hwe namba 87 ziza zayigita hazitu 10 zaze mu namba 10 hati nambezo aba baziresire baso mulingo gwona okwisye binyanza byona byahwira mu kimu n'ikimpu naza kusanga tata tarange isire na bagenzi banje cyo kusanga isayezi kandi bagamba nyegite n'abantu 5 kandi tuwabire tuziro bana musanzu eno tuli bubi abantu bagenda kutingana banga bune muntu ajja ku sub county nambuza bagamba ntsimanyi abakachiko ko mwalo ntebintu biri ku district kasa government tusabe yingiremu emyare ya mahyoro aho mwena Kayinja neshangwa hanyanja ya Lake George kandi bamumbaje ibintu bagira ngo kucendeza enamba cyakubire kiri kibi bite bikorwa by'abembezi nibyongera kubategana kureba ngo nkanye saheze rubenda kunyahora insinsi yanjye namba yanjye wademuze ya andigireho yagenda konka kureba abana nbiza kugira ngo nyowe bine emirimo yabo bakasoma konka kureba ngo nbiza kugira ngo nibanyoye eriato yanjye tinki basa kuhinga tinki basa kuzamiza tinki basa kupakasa ntusaba his excellency the president ntusaba minister of fisheries abase kutaho mu nsongeza kureba ngo abantu bafuna obugabe kandi bafune namba zabo enshonga y'abajubeji hamwe n'abebembezi nibagira ngo nibagire banketi n'enshonga konka bashohino bagira ngo yabe tarondirwa mbazi basa kurigamo ikizubu cy'amani because hari mpatsibira sofa ezemo zo kwegita abandi bakunda kwegita kana nyiko mwembezi impora nyine kwerarikirira kandi abantu banje bona nimbakunda kandi nkundo businge mu cyeka cyanje mwe nani nsaba kugira ngo ministry batuyambe na government tuyambe na president Yoweri Museveni ahali atuyambe kurangu obuteka bwaza Nyanza kunkati ninde ba district nibagamba ngo bajingito abantu banabana kandi bamwe bine namba nyinje munzu nisanganye nakacwe kake namba we nandi yaho nasobirwe nindo ndicho gukora cyubura government nabanja nyamba twageze okutera RDC esumu konkati yabasa kugikwata bitona Robert Mugabe nagira ngo district age niye yine kumaraho vuyo oburu kutegana sabajubi umurimo ubwo kureba bo baza kora batanka district umukucendeza kandi ubwo murimo no gwa district security committee akacikwako akaliho RDC nka chairman akaliho DSO akaliho DPC akaliho chairperson C5 akaliho umuramuzi akacikwako akaraba kaliho wa prison akarakariho umusirikare wa Nyanja so timezo actually
timu ejo niyo regionalizibwa okureba ubwo nambezi zaba 3 babasho hino bagira ngo kurwo mwaka gwa 2026 baturane namba zabo 40 z'amato konka bebuze namba 9 ayizarigire nuko kushaba government kutaho mu nshongezi amakuraga gasha kwa Aiden Bataringaya na Chiro Ramadhan. Mwebare abanyamakuru bito muri bwitu wa TV Sto Murunji tusima aho turebera hona kandi webare na nukutorana ukureba Agacencwire aha TV West Nehinda tucheze tumure ukacento garukana makuru gandi. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kombe cyesa nkamategura amatafari n'ibindi binji kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buri muringo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuze bwana babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii mwena bombe cyana ba engineers na contractors mwena Ankole Crazy baborobezaho byona barabumbira muri mbarara omwibumbe rishugaine barakoza technology rispiria eco nabyombe cyese cyangara nkabendera ya Uganda bashangari mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga Ankole Crazy Limited tugende twombeke. Looking for a university that will shape your future and your character? Join Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Applications are now open for August intake. Enroll for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, Certificates, and Higher Education Access Certificates, and the Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Arts and Media Studies, Faculty of Business, Economics, and Governance, plus Faculty of Agriculture, Environmental Sciences, and Technology. Students can access government loans, sports scholarships, Professor Rukare Education Scholarships, and Farway Scholarships. Apply online at apply.bsu.ac.ug. Call 0707 200 703. Bishop Stewart University. Our God reigns. Manager, ogito wagito. Konka batu mu kidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ achumna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara keke ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara keke tukaza kunyumba. Nawo pensiyo na nesente konga tanyuire mbogo. Nyukushekere nikuteganisa wenda ngende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate science for healthy gums and strong teeth.
Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Skylight Hotel eresra uhereza bwa muremba muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Tandika izuba ryawe na ABC Dent na Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensiona kandi gukahangura umudari gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karunji gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibero kurwara kozesa ABC Dent na Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirumu white gel habo mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent na Fresh Up no shanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mwihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent na Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Kampani zitwara abantu aheru zirinka hikanara gacayina yabatendatine kandi nogamba ki uriyo pronto kogumire nishabo nyambe nyene cene maweki nyenda kucitwara hero banje ngo hari abantu rekeraho abo kutwara abantu ahera bese gwamba beta bahezi recruitment expert reba hariya Amazon building mwije mbatware tutware bito nyiri ontware ahori kwenda itwe aba Haze recruitment expert nutuza kuzamya 10 ombuhereza ubwo kutwara abantu ahera bambara nsangwa Amazon building note musanzwina note emwe note office zito za Kampala nsangwa rubowa opposite na Quarte supermarket esomu note musanzu ine mirundena itane mirundena ninga note musanzwina note emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better ukashati yo wagenda nkazoro mfarati murunji kanda gorobi rosfo nikangara konko byamashemera nogwa mutindo rosfo insi yokushemera kwanje ukuraraje nukureto kwangara no kutekatekaje umugongo takubyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa rosfo rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruho nahatinye chakare nebire byombisho rosfo insi yokushemera kwanje rosfo insi yebiroto birungi kuruka yuko omukahumuro twagumuzamo na namakuru agacencwire agecwe gaciti ca kabiri abesimbira hantebe ya LC1 kwetorori hanga erizuba nibwe batandika campaign eyo kuronda obushaji cyo mukaruru akarukwija kuterwe sanderi kwija abiro 28 byo kwezi kwa mushanju umwaka w'2026 aho mu rurembo rwambara bace amana bamwe basiba bari mu kwetorora ibyaro ubwe bine na za convoy okwetorori hanga za campaign z'akaruru kaba LC1 na n'obuciko bw'abakazi nubwe zatanduka mu butongore okurigera hakitongore cy'ebyobururo mu ihanga echa electoral commission umurembo rwambara hina basibo mu kwetorora ibyaro na convoy inkasari John Bosco owabinje barukumanya nk'umugogozi kando yesimbira hasere ya Nyakanengo umurimba City North Division Kankabantu mwena muhumure
oguyasiba umukora burunji bwansi ubwa kwatanisena n'abatura kandi bayonje town ya Nyakanengo rero na bwanyuma babyara icape cy'urukoreke cyaro cyabo na n'imyanya ya manerumo Umurisha zawadi mbarastenos kungawa ndibindi kwa birenibiza bali kamizani koranoria osanganwa habuza batakumanya Nyakanengo yekusanga Sari yaraganisa abanyakanengo uko ari kuza kubasyaho ubuhereza uburumo ku bakora imihanda okugumana abagira buri mukazi hamwe na n'abakikuru okureba ngo bagumana barye nyama aha burukiro cikuru hamwe na no kubahereza motoka iragumene batambuza bari kuzoma rwaro n'ibindi abakutere byo mebi n'abana banyu basize kubaretera motoka y'abataka motoka mbire nyine nkuru umwe erikwenda abantu binji kunkati basize kubareteraho motoka yanyu kandi n'abakujivuga n'abana banyu basize kuteka program y'abagurusi n'abakikuru kandi yatandishire tachiro mkikuru takurya inyama chiro chikuru nimbiha Sari John Bosco ayisimbira tine kibina cy'ubutegetsi hamwe na nabandi babiri abarumu twino mujuni John wa NRM hamwe na Godfrey Gaturamo otine kibina cy'ubutegetsi kandi wamara imyaka 3 ari mukuru we cyaro yeki kunga nikirizwa RDC rakimanya akapareti papara cyane kugira ngo atajyanzura kwesimba kugira ngo kargo movement naza mu FDC ingana zo ndikindi gomba kandi ndaje tugende simbe ka independent abo kuba akaruka ukakafa akabuza n'abarugesto abantu bakateza baje gukora umuziki akakasinga abaradisi bora bakatuye bakabaho bahamye ikintu cye cyari RDC yagambe yampeza petition inaga papara cyanje cyo kunkiza mu simbe tari umuntu kunteganyisa unyunka wandi umuntu wa independent ninga si wa FDC Gaturamo nawe yaraganise ko ari kuza kongera gutungura cyaro cya Nyakanengo bamwongera ubwesugwa yotika tegansaga batuze banje mbene umusindike we imyaka 5 yonka kandi imbaraganze imyaka 5 majimpa tirika kubuntu kubaganze ahubwo atindi simbisize mu myaka 3 ne yimpishize tikajaga musango gona abagiye musanje cyice kubanza abo bakagiye musango batunde banza batunde ndagano mirundi bakwenda gano kokanya mu myaka 3 nebiri tika nisibwaga akaruru kabakuru b'entebe zo kubanza nikija kuterwe sande rwije biro 28 by'ukwezi kwa mushanje umwaka w'2026 kandi ko akobuciko bw'abakazi nikaza kuterwa habiro 23 ebyo kwezi ko kwa mushanje umwaka w'2026 kandi ubwona no bwo mugongo ahabwa TV West and Elias Rutugusa kare erizoba nanye nasibo kwe kureba campaigns ezaba LC1 okuzatandika aho muri mbara zatandika n'indi gito yamane reka tugumizemu ekibina cha NRM cehanangirize abebembeza handengo zona abari hansi y'ekibina eki okukora cyone kiri kubasika okureba ngo bashera abesimbire ahansi y'ekibina cyabo ahantebe yo kubanza karuru ebi bigambirwa mu rukiko urubire kwa hizo biryanyumwa abazi yo mu rembo urwa Fort Potro ahi bakuru b'ekibina babiri nabagana habebembezi okuruga umucange cya Rwenzori urukiko rwa NRM muri Fort Potro rwitabirwe mu bakuru b'entebe za katano ba RDC abanyishengero n'abandi ukorwa mu district zona eziri mu cyanga cya Rwenzori Jane Arisemira babiha urukomisho nakorwa mu kibina cya NRM agizire ngo besoro urukikoro kutawe miringo yibakubasa kunganyamwe abantu kureba ngo bashagika babesimbira hantebe ya LC1 kurabira mu kibina cya NRM Tuine NRM chairperson, tuine members of parliament and flag bearers who didn't go through but they are still our flag bearers. Twizire kubagamba
bagende ba mobilizing the whole of all the districts to make sure bakome flaga zonka aba women n'aba LC1 Jane babiha nagira ngo no mu rumo gw'abakuru b'entebe za katano aba NRM mu district n'abanyishengero kureba ngo batamwaga bogona okurondera abantu abakaruru bagamba abantu nti ntwenda okurora nti movement niyo erabiremo, so we are going to mobilize for that. Nikyo kibalesere hano ebiro 23 ihanga ryona ndijya kutera akaruru okatera women councils kandi ebiro 28 ihanga ryona ndijya kutera LC1 chairperson. So ndiyo ninyeta abantu bona abo muihanga aba NRM n'aba opposition nabo batiremo nti ebide enakwibirezo 23rd and ebire 28 bona bagende habyaro byabo babashira mu rukiko ru bahire intensa yabo tugenda kore kushobora kiona korora ngo ba LC1 flag bearers aba NRM barabaho kandi basinga karuru tujagenda radios tujagenda mu makanisa tujagenda mu talent tujagenda mu byaro turubate korora ngo twa campaigningira ba flag bearers na habweke umunyikize ntwalo mu kisagiro guno okusaba bagenzi banga ba ABDCs aba DSOs na ba DPCs leka tukwatanize hamo chole tutungire akaru aka LC1 hamu na karu akabakaza ko businge kandi akabana Uganda bunda abanya-Uganda barayegondeza omuganda bebembezo ba NRM omucyange cya ankore no bashabwo kureka entaroze byo bururu ezero kuzingamya ntebe kanisa ezekibina cya NRM okushabo kukhirwe umukuru w'abakazi mu Uganda Adrien ko businjo mu rukiko rw'abebembezo ba NRM urubira haro aditumura ho mu rurembo rwambara urugenderire kurondera besimbera ha women council akaruru so tumanisa kwa karura kutuzamu itwenka member ka leaders ba party it means a lot to the president it means a lot tuyo mutayime gumire knowing that it is a Kisanja no more sleep where we didn't have money as a party but the president who is the chairman of the party had to squeeze to make sure that we pull this out. This one is even a bigger exercise than the election of the president because these are the people who form the core, the base, the foundation of the leadership of government. And you were the people to go and organize and support and guide elections. Urukiko rwetabirwe mabebembeze b'ikibina cya NRM harurengo rwa district ba DSO, DPCs, ba RDC abarokore byo bururu rwa NRM n'abanyishengero okurugwa mu district 13 zankore na site. For me you are always mugupande unakamera unapaka romaze muihambo baya zuri so byo twenda abakazi izo at least to the women councils being the foundation of the national resistance movement revolution we participate fully. Engineer NRM tugamba mazima tuifominja abantu abamwe bakumaliza bari mu Burundi yari abamwe tubakwetegereze kiroho nenji ningira tugende tujya mahemenji agakuba spreading engineer NRM takandi kaje kandi kiyebe real NRM flag bearers baguzamu up to national level. We get very good LC1s about running in party because they are the foundation of the success of our party. Okurugerera hangenderwaho ya Electoral Commission akaruru kabebembezi babakaza harurengo rw'ebyaro nako kuterwa habera 23 rera ka LC1 katerwa habera 28 ebyo kwezoko gasha kwa Jonathan Singwire na Aiden Bataringaya mwebare abanyamakuru bitu twagumuzamo okushomokusya okwenjendererwa hensya eyibyo bwegese no kugendaje omashomero kandi bakuru b'amashomero no bagira ngo wagerageranisa na nemyaka yenyuma enshomesensya etakizire omwaka ugu ngo bina masiko mingi ago kwija kushisabeje bingi
okurigera hari umukuru w'iby'ubwegese nagira ngo niyo karicura mu leta irabeje bingi bajejumberamo ngo nangwa no mubaro gwabeje barukosha ahubwo kwanga kushoma gucendire gukanda hata amashomero gina beje bingi. namwe twahandikira abana nabo bahwire tuhandikire abana baraza gukora ibigezo bya sine ya kana n'enkumi 35 waza mu mashomero ga government ukaza no mu mashomero ga private totoro y'abana behandikisize n'enkumi 35 abo n'abasine ya kana kandi sine ya mukaga abehandikisize ni 13 kiramanyisa ngo abasine ya mukaga nibaceho wageragenesa n'abasine ya kana konka size zona nitureba abana behandikisize kandi na drop out rate yo musine wageragenesa n'abana batandikire musine yo kubanza noreba nayo ecenderiro konka cyari mu bareba yikare government n'ibushoboza policy imenka under the government we know kuba prepared for it. Itokutwamanya ngo niyo curriculum neza kusana na A-level 2025 twayitebekanisa n'abana kubasitepingira hapa twatandika kuba preparinga ogu nugwo murundo gwo kubanza beje basiniya ya mukaga kore bigezo byo kubanza hangenderwa hensya kandi abingi nibagera ngo ekino kuconjira amatsiko mu beji ko mwana wakaza kora yesi yafoye nayamanyire ni nyina twareci asiniya ya katano ni ya mukaga kandi cyakutwara nayo yashaze no cyamwiza umugo wa kwiza kushomera konga first nkabanza byategansa batwana turi kutegansa muno konka ekikureba munongo muri culture meji for instance asiniyako tukatwara mu nk'ibintu bye emikono so hands on ngese hari ibintu bihinduka tukavuga mu system ukazo mu curriculum harabiro mpinduka ya mwana bayireho ecamana hatekiruho no kugira ngo buri tukasoma ibintu musiyore munonga konka hati bikaba practical mukuru w'iby'ubwegese mu cyange kinagera ngo abeje bari kwikenkumi 35 nabo bayihandikise kore bigezo bya siniya ya kana kandi siniya ya mukaga no 13 omucamushanje n'abeje kakaga 54 kandi hari aba 10,250 nabo mu mashomero g'abantu buntu. Ubutumwa bwanje bw'abashomesa no kugira ngo twiyongere gukora n'amani aba bana abayihandikisa tubatebekanise kurunje habo kubarahike ibigezo byabo bya camushanju na siniya ya kana na siniya ya mukaga nitwe nk'abashomesa turaza kuba twamanya ngo tukuzura umurimo murunje nka sample papers bashobize okugaruka mu kwebuzo kuhindukire kujya muri curriculum hati nayo kusorovinga bizibe byo mu society tukora nk'epa bintu karabya kare byo cramming ibintu kafite kashi papara amakoraga gashakwa Anthony Atwine bare Anthony Atwine twaza kugaruka tumureho tugaruka n'amakuru agandi. Yantode School of Nursing and Midwifery nibeta beje mwena abaheriza sini ya kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omweje rukwenda umwanya oshemere kubushyikiro kubara no rujungu hamwe n'ebya science iho rukwenda kushoma diploma oshemere kubona certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka 2 mu field buri mweje na hawo mugisha gwo kushoma gan mashomo ga technology kumwongera mugisha gwo kukanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruho mugirobwira ishomero nirishangwa ryantonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kumayibiri kukiraho terano tumushanje 8 mukaga nashanje ni 3 nashanje ni 5 ashatu na 4
tandika izuba imirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure matwenge aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink ichirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 00 mwenda Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stresi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband Komora tukunywa kabozi multivitamin drink Chikutasyo munsi y'amagara marunji Nichikuyambaho kwigura emisi kireta amanu masyo mubashirira hamwe n'abakazi n'endijo megasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa kabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited chamibwa UNBS kandi cyuruhombe pimo bya milliliters 320 omuduka supermarket hamwe n'imotoka z'abakabozi okwedorori hanga ryona okushubura no kumanyibira kukiraho 0702 15 0 ahubwo kushaba kwa ba members binji kandi no kwenda kubaho mu gishago kweta mu mukazano ko kubika na ruhira millennium sako akazanaka katandikire kandi nikazakwa umukwezi kwa kabiri 2027 oho turagabira abasinguzi ebihembo byabo yego okutaho mukazanaka no kubika emitwaro 52 nugaruka higuru kandi okatunga kakonji okutunga obukonji bwinji nicongera imica yawe yo kwangura ebihembo nyamwinji ubwe harimo pichi embuzi tankazamizi t-shirts hamwe n'ibindi bihembo rwiguga abarasingure pichi bajaji boxer n'abarabike emitwaro 50 no garuka higuru kandi abaratwara embuzi bwoya nabo abarabike emitwaro 20 ogaruka higuru okumara emyezi mushanju zahitaji ryona erya ruhira millennium sako utandikireho kubika tera not 2 anana mukaga 25 ninga not mushanju 8 chinana na 8 15 nkaga na mwenda kumanye biri kukiraho ruhira millennium sako banka yanje banka yawe. The parent is Tuliahemwa Dixon and the child is Ani Tuliahemwa Esther. Kambera gwete kwa mugisha ngo ishe watujyahemwa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemerwa gonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 sta manana 0 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mucheri zagwijo wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga. Nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyashingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri eri in medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu eyo murembe computer ze chikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyogwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyo kutambuza abeji ebyombeko ebyo murembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomera mu ebitabo ogurukorebeka kurunji nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebere okumanye biri kukiraho note mushanju 2 kaga na mushanju ashatu ni 2 Nkaganemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Everything could be end. Yakwera utamuhimu mudu nokora echikire wanyompenkoni. Wanyompenkoni nushumura kushemererwa ubunuzi na nobusinje. Nuenda kuchamuka mpenkoni. Legenda.
ekintu kyo ky'okunywa kyonka. Mpenkoni ne kwamani uhindika omushiija nyishiija. Mpenkoni ni rukundo n'obugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa omutwe. Sinza kutambula nga sinywedde ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako. Tunga ecupa yawe hati omu maduka gakuri hihi no mu mabara go no mu ihanga. Iwe mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni wakinkolire. Alo. Ese mwami mukasa. Mutyaneyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenungiko. Kituufu. Oyagala yabisenge bimeka? Nga bisatu. Ebeyi bagigambye. Bangambye saatano. Dedda 7 zaali nyabuuko. Yidwaki. Anti langi gye tusiigisa ya mulembe. Nti ne vali y'ekitundu yalinnya. Musiigisaki. Global Paints. Mutya. Ku ceiling tukozesa Global Mat. Ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl. Singa kwetaga wabweru. Wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion. Kusinga gye musiiga. Ogwo omutindo ogusasulira sente zonna. Guli wumite. Global Paint, a reliable product. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Tyson! Mwiroko mugende mwirukanze nko kweriya mugirete. Robert! Aza kututwara ugiteka yo munanko. Yesu! Biji. Kana nimwe mune yo kubaga. Hati MTN resara kazanano baketa ko kuko liko. Kugira ngo buri nkoko kwe kuzugo mu kasese. Hagati ya saye mwena saye ibiri. Okagura voice bundles asimu yawe. Then yo MTN ne kwereza menatsi ezabusezine zo koze sizo baryona. Gurende chika rwagati ya shahe mwena shahe ibiri zakasheshe. Rero tungende chikisha tuzabusha. Ezo kutera ba MTN izo baryona. Nyegasta emwe not star ibiri emwe hash. Rero tungende chika zawe zabusha. Buri izoba MTN. Twina hamwe okurizana kwitu tukuruho kizibera. MTN. Sanitary pads hamwe na ABC Feather Sanitary pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinge bwingi n'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nechiro quality pads affordable price. Pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feather pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza burijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feather Sanitary pads okwoloba amani obusinge. Feather Sanitary pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. Mommy? Yes? At school abalala babane everyone crunching nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo ndabye mbaga ya dad anti ku highway nga mvuga sisumagire ekyo shuwa kati nange bampakingire Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m., Domenica Monteiro at 5 p.m., Be My Sunshine at 6 p.m., and Avenida Brazil at 7 p.m. Central African Time. Only on Novelas Plus, Channel 134 on GoTV. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor, so rich and full of memories.
It's 100% taste, 0 alcohol. Try it. Savor it. Feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Kari kurukayo uko mutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agacencurire agishicika cito cya maheru abishitongore cha Dula Motors bamwe umubashagikire kinihire cha Radio West umwakugu basimira obuhereza bwa Radio West obahwerire chango omukutunga ba customer umucangeki Radio West umwakugu neja kujaguza emyaka 27 eyamara omubuhereza omumbaga yayo y'umwaka ekinihiro HUUTA OBUNUZI achai kacheka obwo hari kubara y'ibiro nabyonka kwikahambaga yo mwaka ya Radio West kumanywa nkekinhiro bamwomba gishagikire basimo obuhereza bwayo burungi abekitongore cha Dula Motors abari kushobora za pichipiche zuru kumanywa nkatukutuku no bamwomba shagikire kinhiro cyo mwaka ogwo kandi aba basima Radio West bahwerire chango omukwegesa hamwe no kwikana na ba customer babo birebire ba customer bita binji umurimbara na burinje bwizo babona nibakunda event y'ekinhiro so twasharamu abunji tax sponsoring tukabasa kushemeza ba customer bitu ngo kuba kutuhagira nabo tukabasa kubahagira muri event abo kuba wabo customer witu wa Dula Motors na Karongo Investments noza kuba no yihangura free tickets yo kugenda mu kinhiro okurugira Karongo Maureen owa Karongo Investments bachitunze ba pichipiche zo mu ruberenge rwizoba enkoragana yabo na Radio West bahwerire chango omurugendo rwo kuguze byirukevi tugisima bo kuba okutukoringanire nimwe obwire bwinji mutubasize kutuyamba products zitu kumanywa abo kuba abantu binjini bahurikiza Radio West bareba Radio West so mutuyambira mu marketing kandi ntubasima mnonga kandi tubashaba ngo obuhereza bwanyu butakoma hati bugumizemo abahona baraganza no kwijagurira ba customer baba barijo mu kinhiro za tiketi hamwe no kongera kuba muri cyo buhereza bwabo birabina bitana tubiri hare kandi ntubamanyisa ngo tubeteka techire omukinhiro products zituzona nza kuba ziriyo so twantubashaba team neza kuberiyo ya Dula Motors ne Karongo Investments so ahumura turebe mutatina kutushikira ntuza kuba ntubashobora binje kuchira ha products zitu umwaka ogu Radio West neja guze myaka 27 mu buhereza omukinihiro cyo mwaka ogecesirwe HUUTA OBUNUZI ekiro kuza kuba hizo baryo rwa mukaga 25 byo kwezi kwa mushanje umwaka ogu omucishayi kacheka kandi okutaha munishirinjo mutwaro gumwe gonka ahabwa TV West nde achiza webare ela achizo takafirwa ekinhiro cha Radio West HUUTA OBUNUZI aharwa mukagoro 25 byo kwezi kwa mushanje achai kacheka okutahamo shirinjo mutwaro gumwe gonka kuragashaha ibiriza kasheshe mpaka izoba ryona twagumizamo abatura mu district ya Rubirizi bashabirwa gukoresa bine okutungure canga cabo evugambirwa hamukoro gwo kwemeka president wa Lions Club ahabwa district ya Rubirizi
omukoro gwo kwemeka president wa Lions Club eyarubirizi gubandize no kutahoze Black Crossing omutawuni ya Nyakasharu nko muringo gumugo kucendeza butando hanguto nabwa nyuma Vincent Musime bamugaya ayemekirwe nka president wa Lions Club ahabwa rubirizi. We are going to work jointly with the mayor and the district administration at least to introduce order in our environment. Whenever there is a market in Nyakasharu, after the market they have gone, you find the whole place flooded with buvera, the whole place flooded with rubbish, and I think we shall discuss as the new cabinet. We want you to start new clubs, and you are pledged one in Katerera and another one in Akako. And also Rios, the Rio clubs and the Cubs club. They are all welcome under Mission 1.5. Minister Beatrice Akero biraryo mjenyi mukuru asimira ba Lions Club ya Rubirizi ahabwe bariyo no bakora. Chisanja no sleep wareba wabyama umanyango namagara wagabyamisa ukwimukanuza kugira ubusasi konka wimuka kare ukagire cyo wakora no muzire wanje akatwegese cyeshongorongo wezirice munonga ukore namani akongora mama kongora weroza kongo kongora churezo iwe kongo kongora churezo. Omugandi government itanikire kwombe laboratories omu mashomero ga senior omwishoze rya bukango muri singiro tutongoza umurumogu omuzina rya tateitwe neryo mwana neryo moyo shangensi yona yabakasenene ntushaba ngo tugere mbabazi abantu babagire ncamurungi kandi abinja bora kozese abantu babukanga kozese abantu bakabura nabo bamanye kwine kinihira yishomero uburya bintu ryombekwa oyishingunyire biyo chooses we really mean it bantu bagamba hakintu cyo kwetantara abantu ba nanachukamire kuriya ukareka abana b'itu b'isomero ukareka abacyara b'itu b'community. We are monitoring you closely. Nyendo chimani nikamza kuno kwata mkazi tokutwara chitiho tokutwara kuleta tokutwara tanga tokutwara katapu tokutwara fuka tokutwara mboro nego tukugenda tukumane abebembezi bashabire ba contractor okora umurimo murungi mute wamisho kureba ngo yakorwa ki twakabana corruption unashi abantu ibitu byontukora tukora abana bitu nabishukuru bitu nihanga ryitkureba ngo yagumariki kuronka abantu bamwe kuba kwenda ngo bakore byabo bakore bikutangaza abandi bababoro projects zekubi abinja boro bagire kintu gabanga government bacanga government nitebwa abantu laboratories n'ubuzirabe ziriyo nizombekwa amashomero minjo muri bukanga gakina uburemezi butari umwe na bumwe twire library twire computer laboratory na classrooms wazeba nangwa domno nidango bumalise mu government etakatongwize budget yetu konka eruho Simo kugira government yitu narabagambire byabo wandisiriza yono ukora wano urada hata tugamudinda tugakenere nire computer computer makunyana nini nasazali ngoma generate icyo ni ikintu cyangwa umuntu aba bana nibetanga ibintu byo gukora printing photocopying twine wifi yaba nayo tukora sora konka tutekateka mutwaza priority. Education should be given priority. Moreover, secondary school. Mtusumanyagu ihangane hango, mtusumanyagu yokora nigi, konka amana bakwetaga amashanyarazi kushomba ekiro. Indiscipline kwa amashanyarazi gaga
hasi wahitubunda abana nababyamagare bakuzana mukure Gashagwa Onesmus Ndia nabo hamwe na Ruth Nomanya. Kare mwebare abanyamakuru bitu umurebe kwito murunzi amakuru agacincuire agungo twabasa kusyaho abwicireci wabanaga kusyaho ndi Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian uboro mu rwo bonero itwe twendezo kuraga kuronda. Eshaha zabishatu zechiro na use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Na hati gumano